работать как самолет, быстро очень. А после часа, походу, народу много становится, поэтому он начинает немножко притормаживать. Скачивать ничего нельзя, вот в соцсети можно зайти как надо. ولایت قشقداری آمدم. پسر ما همینجا شهر دوشنبه به این است بماندنیم نیتم. خودم هم همینجا تمام کردگیم. تلفن اینترنت به پول کار میکرده بود است. برای هوای همینجا آمده گپ زنان شده ایستادیم. روسیه دو درم خطی. برای هوای همینجا آمده ازبکستان، روسیه همه جا خطی گرون کردیم. حاضر همینجا. скоростш айруи чихеле ки интернет мехари айрура состарае толка барои видео ами клип тамошо кардам барои тавр хирсандӣ хушиҳои таби дили одам тамом